azaza kudakushaka ukashanga urushijeho umwe nabasa kuzara abandi kumya akabareberera konka abandi kumva akarimo kureberera ishebura n'ikindi cyo gutangaza kandi gusasa aba bakuru bitu batahweterekanza kezi mutongere kwegana no kumanya na no kutura ryo munso abo kwarahaga katanga ngo munso musemero hano kindi cyatangiye batengera amagara mabi Kiyonza ndandamushi busheka hamwe na kamwema hati rakaye hinendinzi rakaye uzumanya nambo nzumushara kandi singiro kongana kugira ngo bakangara rakaye namwe kushaba kugira ngo nje mushaba kusasa bamongera mu nyowe tugunishe ngwabo kuba mu nyibasa kwa nyibasa sasa bafata ukubona mbere zo mzinda rugunyowe kandi gusa franka mu kiyonza ntantantsa rakaye umushije wa Radio West mpaka mu nzira hahishitani mukija mukagira mushiza we hato taona mane byo mushomesa ni kebya wa muzibenge twirukahwa kare mpereza akazindaro kanyoherereze kapere mzee wa njugu kamuzindikere mzee kazindarako nka frango kuyabari sebo wagwetoha banyeta baguma hamu umuburuzi narwa mucyanga cya Rwanda umusukuta unkasu nangwa ukashaba sharachi nje no kugambere shara yo wakoze abako bandi icyuste isari na sari eri umutabo to kandi kishura ya kanu msozo ngo mukaga nasaba hangana mugenda akore isimu hanga ya mpura aza kwa hizi kumpura na nikungire mpura buraza kene mpura wa uhurra ngo baguma mpura ngo aza mwele tinye tiso binde basomera amazina nizara bakwasero papura amwera abantu baza kusoma 18 upapura bwi uyobe na nakakwa heza ata nakwata bwi akamwe karaga agarika munaga mubone mukupikinga ayihamaka bakupikinga baguma ware wo mugishata cera wo mugishata cera ata Mazina wanataka chefi gari 12 Singura Road Kaza TV nashtama nashtama batera shayini hatumanya ngo ninkaka shamwe bakatera shayi 10 Kaza TV nashtama nje bantaro ngambira umuntu tukumaho mena shenga mnongo kangura we kwansi nkareba ubwo shongoro bwanje 10 mushanje ngene hasindi ki kasi marahanga mu mugande no mobile money nyene duka mwana hatebya bibye binyamba okushitama hamwe kumani ndeba TV shayo natakurugaho kama utasimu maso mutabatse na bantu amazina ganje ni Mandatatu Ekiterekye nirwo mu Rwanda konka nyine jabwa mu rumuna wanjye no kwita ayimba basayibana yabaze bija abo nitegereza so ayina shikando kuba n'abo y'isabare n'abo y'abatizi n'abare cyane n'abashaka kumize Radio West kubanga n'iby'ifini we no mushabwe n'ugwereza ntangana be hati nyowe byo mwegesa wa primary ntura ishomero tingira buro bwo kurikiza radio gwe no muco muzare rero na corona yishe twazo muri corona tumwe ni yabiro corona musibo mu campus za radio stage inkyo nayo kwizo mu kishago kiteretse biterekana nyenyeje nduro mbo kangure kiteretse ahihi ninka narabirembo gutegereza drone nayo mtegereza imwe abaje sibiro musuru rwanje naka radio naba munana nduho juzi yaragara munsi no bihato kutahamu amuherumbiro mpanguzi wa namba ya kabiri we nimbati madine musoreza turiyaguma ano kwaka kunagiro mu ya media bya radio na TV na ano durwenyina rabata kumanya da ano durwenyina ninye almost ni dera radio zone kwaka eyikunda no Radio West ngene twaza kuzura ryeche kiterese niteka byo mwarya hana manu garhanga kandi na neche kiterese cyendo gumisereza kandi binje uko mujyaro ninjana bakyono za hinaye baraje kurwana abo kubanye wanye mbere ya TV nindebe cyo kiterese benye no habana tukabana
azo mwabaye nempaka nyingi cyano obururu ngo babugura umbukse eyaba TV bembashoma bica yayemera yagira ati mwabozo mwiroko mutahe haturango wandabizemu nakugira ata mwaramanye ati nanye kwata biburi nkina kisinga bibura mani weno ndende hachana kuru teka ndize tinabishinga basoma abantu bikari 10 15 16 musa yantiruza ngo iroko sohore estere cyane cyabici weno kumbe ndyaho ruhango go takuryama ukuturanitwe yoko kuryama gumana areba nijana ry'umuntu wikumi na mushanju niwonka hangura radio uraza Kenneth no yapangwize mazima radio west kunde gumu kandi okumanyangu utakunda jerhanga mazima mukundire cyuma akwa hata ruhanga kutarya mazima cyestece nacu kwata je ninja kusemererwa mwaka chimpira obwata nechawo chaka bechawo amazina nani atujitire nikora barusingiro umugora ya kagari barishira kwa niwe mwamwe muri radio west ninyo mundoko wanzo wamandi zo mujyo akazaano kazirishaisha nishiranga yo kumurero mushinga ya kwataga bapoyaza ngo tujye kora sojyo bakangwire shemerigwe tinya na rudo bwasheshe abagabo bakana abanyabona bakiye amazina mukirize byose kurwisingira aryahari kugorora n'kamuri konka nasima Yesu ukureba munanye na Ekiterekye cya radio mukazashumwe sumunotera bize kujya twonka hati mkoreke konka gasima Yesu izobe ryo kunara beremu natwaro kwikiriza najyango bunaraba mutunge ko twagure Ekiterekye cya Kristo kandi ntangashikiriza radio west y'abaherezo kama witwa zimwe mazina atari protein nibagamba derevishema kandi niwe nkaraba mu katera radio west katera biro bibiri kandi bakatana listi kandi kubaje kutera kukinga mu kapara nizima akuba ogomushaija niyo kapara kanje kyabantu kuyama was number 1 when nizima ariko nk'umugama simwe mbona niyo mwana mumanya abanda bakurikiza radio ni akwa nyunda askari wita wage ukora branche ya rusika njumu rusika sako main branche zubare kukanyunya branche ya kashenyi ngoma mbona niyo ngabanja radio nture ni impurakara munikarabaho mufanya ogumucyajano ya rumuntu kubanza kutera karaba mu yakoresheje muta MS kandi kandi nanye nitiko kuba nyina y'umuntu wa kabiri banga tero program ya baraza kelese kandi kashanyina kibanza cyo kunyibere ikena tera karaba n'umunyamusha wa kabiri wo kuteresa nanye mgumuza Darius kama nareba ati cha Victoria nyuma zo kwa na tumopa para ashumira ya Isa 15 ndomo kama Banta room banka de jahewe ne mashiri yaje kugana do banka na gadra bikibaba na basha manani shekeza de nakare jaheru kana ta umunda na jandi munyandu muntewe TV West yenda mbere berai yena washa bitwa leje bafutero nguru ya hisaba ndikuna na wata nataka jomere yemu ninyende nyemani ungambire ndo muntu 18 aje baje nkaburo basha basi kuna mutanje bangwaza 18 Benete musimira ho banga kandi Radio West TV West zero group mwebare mweno mukama wongere ari muyeha mwebare amazina ni Turabo Esther ifanguye na TV West bihobnaye bakarango kuba kujangu baho kizaka yesongora akakafe bamwe cyane no kangora bihobwe nkatanka kara TV banyeshengereza mwana utoza kuryama nda
ndeba kumena kesho ngo ngeni mbasima amazu niba yumuno Icyo nuko berewo. abasema maeta kijya mu makofia akonda shi amakarera wembaga amutizi ukabona bamundo wamira umaho ngambe mukadawa nitereta mayo kusindikira tuwate njyama yari ndazo nyonyana chikoro tinyana njire mpaka kusingwire najireba nasimba kasenkemurunga kamukaka agamba tinyendo rye mu kamparani gayo namuri nasimba ryaho debo TV ya kuntumara tatumena atinyana namuke abari ahora agofi atiyamsi matatu wano wakana tinyana terete pare ushesha Jantmansi minje natiyo no flourish. Nawe kata muntu mabudira mbere transporti. Sha. When akshemera kara ina chireta nanye when tinkro tonse ni kwato mulita. Obwaka what kwasa. Narga mu musukta unkanso sema. Nanye nkazomu umukazano ka radio okuhangura ukakuna bindi yakunagura batenesi ya nabo muhanguzi awa kabiri mbweni nyuma zena nyikumpurire bato mizina nangwa infakta nyoni nyentere kira kibuna ko bakwato pakora bibiri bagaraka babunaga mukuza kuyebi hayakani badanje radio mwenu semerwa munonga naza kutaha no mukayanje natwaretse Ekiterekye na kisimu cyara wanje cyo buretse ko mwaka nabana banje Kenesi Mugabi nabasharoni ko muzuni bwene bona bashemererwa basaba rero twatwaringiye ingakiri kikuru ahubwa mwe bari munonga mwe bari mazima nabakunda and I will always like you kama simwe amazina ni banyita ema mwesibwa ekituzi mpepsi amwespa basima tajira jindi nendeza mwaka nungi mwaka musya ubemirembe ati kuruga mpepsi kamwe barukutagira tuna n'ebintu bingi tuna basoda ba plastic tuna za bread tuna miziga nibana tuna za steam tuna n'ekindi ekisya tuna promotion esya ya soda ya Pepsi Max Pepsi Tero Squad kusingura soda sente 215 na t-shirts na Pepsi tunagire hati kunde basi Kangu kangenda mbokunya ukashaya muheru okangora TV kikacu bimere kandi aricyo cyane abarebere imazi murebere bucket ya nako kwibiri yati so bwe bari munonga okwevumbura omukazana naka basima munonga abo hajisubanyu kudasizitezi TV West Radio West vision bukete abakushoma urugendo garukana n'abagambiri so mu mwe mutegereza so mu bari munonga abo hagize nigindi munonga bitubiyimira n'abagambire ngo ko kubanza sakwa twine yaka sticker promotion za kuchiketa akapande ka radio west washanga ujurikize no mutwawe n'icyo no washanga n'akapande no mutwawe n'icyo washanga no ujurikiza mu dabo tungenga eshatu so after mura kutaka kusuka umugendera yakwa hereza ukora atahita kiruka kaha naka kaunta ya wojo mushuzi ukateka inkare kugira ngo Mr. Radio ya yizira mu field yajire akwero kumareche kayashanga ukiza adaponi biza kutandika tsakwandira ikikuno kumakai radio alative nayo tiga kwandika kuda ndokusa so chimwe yenzira kusima munonga ba sponsors bit babiri twabasa kubaho konka inoma ni Emma Wesimo Mara Wesimo complex kwa
yakura yabimira kumo so aha sigara kikwenda kinyerwa kabadita bandi kuya bende za Christmas n'umuji abaka n'umwaka usya mu so ankago ruko kurata bari no mwebale munonga TV West mukikamwe kitibisa abantu bona abakutwishyira bakatureba bakaya program zitu bakayamba ku rugitu tubasimira kimwe mwebale kwatanisanife aho ibintu byo kuhereza abantu bona niba nigenda kwatanisa tuza kongera kwatanisaniwe ni mumongere gutatu mwebale munonga yabaye Chris nibatangirire umuhanda mu kushe ya mwaka kandi okwagarana kuri mangu biri kandi mwagamba jam kuraba aho kuri mangu twese mukuraba biri yavananye naratugereza kandi soko ngabo ya ukahura zefuri natera program yibuza naraba mwana ukahura muguru skamu natera hamuna ni nyamno musigaza mutoko nganashanga hamuna myaka kankaga shanga ni yesigaye homu kaganena narabo ndida bayembareba TV West murebere box bucket ya TV West yesiga entries hari armuno ukumtu wa lecture mwe nimwe muri abahirwa ibyanyu bikozwe mukama kandi ni batabarsya ni mbasima mnonga kureba TV West ni mbasima mnonga kuri za Radio West ninyesiga na mari myaka 12 mu radio kwa mari kuza kwija kashangaro karicha yo kurongora kugaruza ababutiriza kandi mbwira mutubire tumwo ubire bugumire covid ekateri hanga business zona za nyangarura entake ya bikintu yashuma nizo yituka radio nga company kashuma konkato wajangu omuchwe gwito gutwireho tukuza guhenderizo kacha kutwine tukabasimira akuba nimo mutombe kirekusa ya so kacha kutukozere otuba shotwine tushema kubagana ho nimwe nerukuno pam kandi nyesiga zaziyemba bazi karte kitekuza kwiruka tushema kumeze nga tugume tubagana nimwe omusikazo lya ali zina bajakodio ano rwenyina ni nyesiga bamoko kubano otera Radio West wajangu shoronda bapaji konka tine tukwa airtime konka rukundo yawe ya Radio West ni nyesiga ineke ya pizza radio so amakobana gaga oyira okwege bindi ebyo kumanya ni nyesiga nebindi mwena bahambire tinkamya ngino ibiro mu kimwe taro kubamanya no kubamanya so akazaano kitu kabere very open very transparent very fair twabana mara ina sorti osorispindira kaja Dixon gira cyo akora after na atakubamanya no kubamanya konka mwenu ebintu bitu bigeza gukora umushana kandi munjirize akiraka sime sponsors bitu Emma, we thank you so much and we look forward to having more of these myaka kwija kandi nyenda kusima naba Mahame Financial Services nyesgotine account mu Mahame Financial Services abo ishikora chukora no batire mwitibega so iwashema weju bariyo isindiro bariyo osheme kugenda kiguramu kandi bino buhereza burungi hamwe n'abanuma nyesgawa no manya karo kanuma hora ira karo numa no manya ekekora portea mwe ya products zabo tubashima mnonga abo kwatansanitwe kandi kabaza kufikanga Ekiterekye turi muntu karakayo obubire bwa covid bitiro nesho nakuru kwerinda ene muteze bikatu abamuni nyesiga mu cyangire ko kanyo kateza nahezo kwa gatano kana hize akakabiri ninde kiri kurunzi nyine buzi so mureke twirinde akaba burwire kutumubwe yongera turebe ngo bundi twabasa ubundi bwo kukwatwa ushange amagaragawe garere yiko mwenu Jenwe wasubije kinyo yes mujemwe indeed oba tubasiriki takuba torekerire byingi norenke myaka yegevere tuyegwire turabasirikire kinyo kuba ubwire kunganya abantu kwagamwe ntwe no kwikiriza ngo ubundi
president yamara kwigura uburwire bukakendera tukagaruka mu normal operations ibyo nanibasa kwije kuko Alex umushuganisa wa Vision Group na nimwe okuyagamba promotions tubinire nyingi kandi tuteka amakasente kongo HDN batujya mutwine nyingi no kuronda mwe no gumusimenta akuba twine miliyoni kikomeza kurikiza radio kongo mwe norondo kujya toka basimba bona kongo orotaho system iri kujya ngo ekihemo abanyamugisha bake tubone ngo twarongora so nicyo kurebera mudeira aha timwe mutire munonga omwa timwe bahurikiza bahanga munongo mumwe konka nimwe mbira abanyamugisha mukakwata no buzana ubundi bwija ngwijumberemo abanyamugisha bijya kwata abamwe bijya kuremwa konka ikintu no butaka yasigati kujagamba byingi ninja kubendeza Christmas munsi ninja kubendeza umuhanda mu buzima mugenda turamutuza mu kayanyu kandi batuma mutubere agent soko ba Radio West mutubera mishoge ga Radio West radio yarga aho naye kashema nimbasa kwatariyo ukiga nimbasa kwatariyo yani nija kubahereza simu yanjye ngo nkamuteye bihange cyura naye nimbanye no bire bafanye tuganire konka ngambira ubundi tuzoya kumanya ikizo kiri ndetse ma prize na TV hawa rete zubu tumanyise tujya kugezaho kwiruka umbwire buke rero bera twagitereza bw'amasha isingiro hari 12 ni business yetu kana mobile money TV West ni nkora tinkurugaho umshano yakubanaza kureba bizano byeye bya bukede bya shamunana njya kujya ngo TV West egumeho atakaragaho mpaka mwene kumbe ryaho nayo ryaho bataho ukwangura najya nkangura gashitereke ati this ubwire ni benteka kwangura ajya nata umushoro gwaje bwijwire na rodinga amashanyarazi bwijwire natandika akeshongoro ka free bongo bitaya katujaguze nakatera kutandika shahemwe zakasheshe mpaka shayi nagwe churo mwembe ni nyono gumaho karira ho ranki ngatekeraho arabajwaho wenda ngunakurwaho nangu no kushesha mbire ni nyefisiriza ngumaho aho mpaka batira kesho ngo baza katera ati ya mutayimu yo kuza kushesha ongani ntima mukama abokuba bebitanguhiye umwashange sente eya nza kusindika ngo ajanti tine sente zikumara kwatese mu mega nsindika uko beno handika Ekiterekye space zina space eshaha utaho space asindika 8008 eba bagaruka bakugaruka mu ngutwadireba ntinje message sinsire karebere n'urundi 17 kandi kana nakibanza cyo gukira nebiri weza kufuna Ekiterekye no kuzo nashemererwa kubanga ntwire ni ndyo mukombe kambe ni mangu turabone sente zo guremboga kandi ntumukama mpiremo mwena hatabona onkwasi mboneza kurya konka mugama nashemererwa buri kimwe cyona nda kunya soda ngo yakaroka no matinga karya hoga arumwenga no nzafika chapati arumubuto arumushkari arumumcheri arumamajani abajenyi banje bije kuntaya Irani mbeta abamashari 12 bije tugiye cyo kikuru abakana fika nabagambira nti bije tugiye cyo kikuru abako ibintu byona mbyine kawe no ezo atwagabe Ekiterekye cya TV West na Radio West twintu kiranye kikora ku maruko ejo kubona twadabira abantu makunyana bona kutwariza hamwe babiri makumyabiri ba radio makumyabiri abangurire aha TV ukangura kibita iyo motelesimu radio uburyo wa kabiri telesimu na TV bategereze cy'ishongoro cya Fire Bongo Taya wakireba oyohereza shazi wakireberaho naka ba SMS
zo mukazana so muri abo bona tutungira abantu bingi abekaniremo ifumbiro mukazana katuyambuka abantu bakundazo abayobozi wene bizoba twagara Ekiterekye twava kwasa mu gihe cy'inyenda kutwara umucisha kusima bona bafitiye mu sente ba sponsors bitu muri Mahame Financial Services harimo Numa Fields Limited hamwe na Baby Scholar abona bafitiye mu sente twara umuco kureba kandi nibinje tuyo tubategekanishije n'umusano wa promotions za TV na radio abo mwaka twaza mu mukize n'umureba tutegekanishije kwenda kwirukanira abantu cyabo cya Christmas wanje robe ibiro bya COVID wagicyo ka radio west TV west benda sime ababitu n'abayebi abo batarunze tubataru so iki twakoresheje atwagereza twatangisa na sponsors be tubase kubaniwe Enza Mwesigwa Emma, I'm the territory sales manager for Pet Scholar here in Eastern Uganda. Today we've come to give back to our customers. You know, Christmas is a season for giving back and also caring for the people. So as Pet Scholar, we've come and we've partnered with Vision Group, Radio West and TV West to give back to our customers who have been there for us all these years, and also to say thank you. To all our customers, I want to say thank you for supporting us, and we'll continue being there and supporting you as you support us. Then another thing that we have a new promotion that's running now. It's running between December and January, by end of January. We have Pepsi Max, our new sugar, maximum test, but with the maximum test with no sugar. So for people who don't take sugar, we have a soda for you, which is Pepsi Max, with 330 and 500 mils. You can find it in any shop, in any duka, in a supermarket, in a canteen, everywhere you go, you will find our Pepsi Max there. Gana hamgeze nemu mezo na ngo Ekiterekye tumwe ko soda tumuna mizi n'ibindi bintu bya borko kandi sima n'abanuma batereza sima n'aba Pepsi bomba sima n'abampame reba tikoga manje bativite kevi kwafuna umuco shukuru kandi mbasima kandi batengisha shukuru mu mwaka musya abo kwese bakora asiyana mwoga bazifunza ikimacho bana bishati yazeho nyine buri kimwe abantu baragire nagitwa ibyo nkabukoraho mutabonaho mureza garden none uruze ngo ni bugaya abana bashatu